Assalamu alaikum dear, welcome to my YouTube channel. This is Manzoor Ahmad. Nan ba magawayo noun gender. Nurazu noun gender ta. There are four noun gender. और noun gender शी आवाज में सुना अच्छा होगी. आगे की होते masculine gender, feminine gender, common gender और neuter gender. नurazu masculine gender से तो हुई. Masculine gender ये हम पढ़ो दो कि जेंट्स मुज़क्कर होम वायो. Those nouns which refer to male, such as boy, man, lion, brother, etc. هذا noun جاء مثلا the male department استعماله يعني تمشوا إذا مو masculine gender. For example, boy جي لازم مثلا मतलब male है نوشان brother male है نوشان lion dam male है तो دي لپاره چې موږ کوم noun استعمالو هغه ته موږ سويو هغه ته موږ masculine gender. Which one? Biasa aku salah jadi feminine gender. Feminine gender apa noun jika aku salah jadi female de para istimali, ada temu feminine gender boleh feminine noun atau boleh. Which one? Ada temu urdu kisah feminine gender ta jeans muannas. Jadi jeans muannas de para kam noun istimali, ada noun temu kasih feminine noun ya feminine gender. Which one? Those nouns which refer to female, such as girl. Sama berapa masculine gender ki boy value. Noise kata ni tasawwi lagi. Jadi boy dan masculine dia jadi feminine gender sila apa girl dia. No girl sama sila female dah. Nagashan woman. Man. The man feminine sila apa sila apa woman dah. Nagashan brother. The brother sister dia. Line sila jadi lioness. Dah sama sila jadi feminine gender dia. Feminine gender aga gender तो हुई शाम का the female बकेराजी नाले gender हम feminine gender होता है पर जब noun इस्तेमाल की आगे तो होगा feminine noun वो जब सारा ध्यान नंबर पंचले आगे तो वो common gender चाहे तो मुंगा बोर्डो की जेंसी आम हम वयो दाव साजू दी definition रहता it refer to both male and female common gender चाहिए दाव सारा तो male और the female गॉड के बारे इस्तेमाल की तो ये तम सोलू common gender. Jadi example is student. Student jadi dalam girls student ani lagi teman student boyu. Tapi syak boy ni lagi teman student boyu. Nak syak ke teacher deh. Teacher का मतलब अगर female teacher या male teacher. गौर तो कोई और शरीक के चूल लगी teman teacher boyu. तब syak के doctor दी. अगर female doctor दी और के male doctor दी. तो बार यो इस्तेमालो यो लग जाए जब कोई doctor मतलब मुझे गौर तो बार इस्तेमाल तो male तो बार हो और female तो बार हो इस्तेमालो. मुझे समझ दी example दी. एक student को teacher, doctor or friends. Friend hindi to friend chile nam the male the para istimali the female the para istimali. That's also the common gender example. There are some neutral gender. Aga gender आगे तो हमको उर्दू की वो जिन्स बेजान कब नाम जो मुझे रहते बेजान चीजों के बारे इस्तेमाली आगे तो वो neutral gender. The noun which refer to non-living things. Jika kita misalnya non-living things dapat kamu noun istimali akhir kamu neutral gender उपयोग. Nah, example di mobile, table, chair, pen, book, etc. Tadi example chair deh, dah kamu misalnya kamu noun kamu gender kira sih, neutral gender kira sih. Nah, kesan book deh, pen deh, marker deh, हर किस्म चीज़ non-living things दी, nah kamu misalnya वो neutral gender kira sih. Dah kamu misalnya يوزعوا masculine أو feminine genders دي جاهم بدي درس اللي نوم بلا شيء وممكن دي استاذ discuss كذي 1 2 3 4 5 6 7 7 دي أهم masculine gender اللي كذا بس هذا حقيقي feminine gender نوم بدي كذي لو جو بيج دي boy كذي لازم سر masculine gender دي feminine gender girl دي دارشان king كذي the king feminine gender كذي queen ده Nagashan son. The son feminine gender je our daughter de. The actor je actress de. The husband wife de. Nagashan the tigress de. The cock hen de. So that's also so our gender jaga feminine gender masculine gender और आगे feminine gender आगे सराउंडा लिखियो. पहले लेक्चर के बंगा डिस्कस को noun gender sebagai pronomen masculine gender dan masculine gender hal itu jika bangga dia male da para kam noun istimal na ita bangga wayu masculine gender और देखिए जब सर एग्जांपल ले man de boy de ratu ji da sam saram
masculine gender کې راځي بیا زموږ سره feminine gender هغه gender چې هغه زموږ سره female کې راځي لکه for example girls women etc دا ټول چې دا زموږ سره feminine gender دي بیا زموږ سره موږ وایو common gender چې دا زموږ سره استعماليږي د male او د female دواړو لپاره common استعماليږي for example doctor teacher friend لکه ډاکټر لپاره موږ male او female دواړو لپاره ډاکټر استعمالو دا شان موږ وایو neutral gender چې دا موږ استعمالو یو non living things لپاره for example chair دی دا شان book دی pen دی دا شان څومره نمونه دي هغه چې non living دي هغه لپاره موږ استعمالو هغه ته موږ وایو neutral gender بیا موږ تاسو یو څو feminine gender دا masculine gender ډیسکس کوو پای کې چې موږ لیکل boy feminine gender چې دا girl دی دا شان king دی king feminine gender چې دا queen دا شان son چې دا هغه feminine gender چې هغه daughter دی دا شان actor feminine gender چې دا actress دی نو هوپ چې دا لیکچر تاسو سمجھ راغلی نیکسټ لیکچر پوری اجازه راکړئ د الله امان